zinyembezi zizothando basi namhlanje selisuzelele sebejile lapha sebecabene 6 to 7 kuhlezi manje umhlangano azaphela phezulu izifungo enazenza usuku lomshado nabe setshela imithetho ngokuphazima kweso seliphelele impilo loluthando benvutha umlilo ilona eselenze wakhipha isililo ngoba kunjalo emhlabeni into ezakalula iyona eyabheka lula mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi ngazo mina ngiyazigeza izandla yebo kunini ngizibuza ngiziphendula ukuthi ngani yini nje awuzange ngomthandi kungani bengashoni ilanga ungazange ubeke isandla ube ngabe sekushiya usiyaqala ube wazi ukuthi ungenandaba namhlanje ngiyazigeza imbalobalo iyakhula imbongi iyavunguza ngobuciko imbongi ziyaciloza woza uzolalela thamela nazi indaba zokufika ibeka yini emhlabeni yebo into engilipha kwisikhathi yesishona manga iyakhula imbume iyavunguza woza akuphisela kamela nazi ngabasifiki Ilesethekile ndingakuba ezifuna ihleziswa ukuthi ngaphansi ona aphila ngamsizula khona sixoxa ube sengizama uzange uthi yini kuyini ingeke ngithi kushaqa amashiya yokushona ngakho balo iyakuvuza woza thamela izindaba izindaba
i-SABC zizimele kungathathi hlangothi lapho mazalotha lapho manasinangula lapho ezangentokazi lapho ubhalwe sithi sakhule mazalotha Aku suka untuk kita, untuk kau dan untuk ini semua